baan cerengan laki na baan ji sental da nak senyareng kok. Ata kira masa ako. Ha, ara pa ban mantar ka laki noreng? Wala la sangre, sa pringalakin. Be, sangre tak sangre apa caneng kok jila, sing rasa aki engko. Pola din baan jila sala baru serapin. Mak laken ben mantar kang kok. Ba, mata kare baru ya. Cala ko yang nga malalabi ko. Yeah! Kau jadi anak kau jadi. Iyalah mas. John, dia ke bedu bidding ya? Oh iya lah. Walau saya taman lah banyak. Iya. Kau hintar kan caya ya kecil ya? Iya lah tuh. Lah kau ni pamare je lah. Tuh, dekat cari di man ben. Dimma masuk ke rumah Cik Abid. Cik lah gelak saya jalan. Cik lah kebala cik janjiannya dina. Iya Allah. Macam Abid tuh mas. Kau hintar ke lagi mbak Anwa. Aro kan suruh ada kotang sabe. Mungkin malah tak curiga. Oh iya mas. Maju lah dek. Malah tak abit-abit ke lu dek. Di mana mas? Maju lah jangan kok. Iyalah maju. Ju. Demak ban mas. Ya antar nyuti ya dek. Banjir apa? Iya kau ngomong di rumah raja yang. Nyuti deh kau ya? Iyalah mas. Cak nyuntit nak. Wah nyuntit di sawah pai. Iya. Oh Di sana bang banyak anu cukon. Iya. Enak kok. Iyalah. Kesempatan. Iya, nan itu. Halo. Halo. Udah di mana ban mas? Wah, hari ini berada jalan kok. Mak bengal nelfon ban. Iya. Dah malah kan. Ada tang laki. Ntar nyuntit. Ternyutit. Maju men ketemu nah. Ya maju lah mau ketemu lah ya. Iyalah kok siapa? Ya iyalah, iyalah. Iya. Ih, norap pun setia kok. Kemeng pun setia enggak. Hah.
what's up? HP ini Mas Madina loh. Orang ngantar jeding. What's up? Duh. Mangak ria chat nare. Lu roh. Wah. Are maru ya. Lu intan naru ya. Hei Tretan, kok entara numpo orang kok. Cak kalau lupa subscribe ya. Cak beratin kum lolo. Hei Diana, keluar ban. Hei Diana, keluar ban. Hei, keluar ban. Hei. Arah apa ben mata korakan konoreng ben? Mada aturna sekali ben. Bah, maafin tak masalah aturan, Ben. Bah, ansitan di aturan. Di serapi itu kalaki noreng. Oh, mata dek to dosa. Beh, mata kereta dosa. Saya lu kok arah apa? Bah, bermata aromasa jangan latang laki. Tuh, palang benji. Beh, mata kera romasa ako, cerengan kok tangan laken ben, cerengan laken ben enji sentar dek nak senyareng kok. Mata kera romasa ako. Ha, ara apa ben mantar kalaki noreng? Pola la sangre, sabreng alakin. Beh, sangre tak sangre apa caneng kok jila, sing ngrasake engko. Pola din ba enjila sela baru serapin. Mak laken ben mantar kang kok. Bah, mata kere baru ya. Cala ko yang ngak melolo biko. Muncat tak baru, muncat lah kok yang ngak melolo. Arah apa laken ben mak entar kang kok, mak nyare kang kok. Mata ben saya sarbi, marah mak tu tinyar bingkok. Ya beda apa ceng ngerare? Ya binin banyak bola yang sampai buka. Duh, kang laki lah dia tu. Ya beda para mata kerja ngerayo. Binin banyak, nonon bidang laki. Nje kak, kok tak nuan-nuan bi laken aja ya. Laken je saya nuan-nuan bingkok. Panding ngarok mita siabon, lebih anuan bi lakin jan. Cek tapi cang bini ki burabon. Cek bini cang bini sinuanon lakin mita sing anu cang bini jan. Kan pada baik je. Pada gendeng ah. Kak, nje kak beningkok kak. Betin na ben ngaji ya si benarin. Lakin alakko ben ngaji ya senenge budi. Kedin talaten tokle perengri ya biko ben. Nje kak, sporan kok kak, sporan kok kak. Mak kurang ajar sup jenabit loh. Dup. Jenabit mak kurang ajar bentuk. Dan temor biko benya. Hei Tretan, korentar acarok setia. Cek kelopai ya, subscribe. Cek berak teguh menolo. Ya, Dup. Aduh. Jon, ampun Jon. Jon, kok sama orang Jon? Harap, bau unjuk. Pola mimpi ben. Duh, Jon. Semoran kok Jon. Semoran Jon. Ja Jon. Tak ulang dah boleh Jon. Ja Jon. Hei, Arab, baben. Duh. Coba topi aki kok kek. Coba kek. Mana? Aduh. Mak sakit. Duh. Amin pe kok kek. Dumangkana. Cek dung-dungi pas buat saben ngaji ya. Gila ada remah boleh kek. Kok mulai kabung koyo jawi bini suruh kesabaran boleh. Gila teh dung sabaran ngari ya. Ben kan pungut teh dungai roman sup. Ning roman teh dung kasur lembu ben. Tempeng nih dia ngari ben. Teh dung keserap ngari ben. Iya can mbak nyaman kek ning bengko teh dung kasur. Tapi mungkin kang kok nyaman nanti dungi ngari ya tebeng teh dungi bengko kek. Ben ada remah sup. Kan bejen ben seneng di mata soki. Saben lebar ngari ben. Jet bener kek matua soki. Tapi kok teh panekku wis saja kek.
Ari aku berasurat atau ku sabe ngari ya. Selada iya. Asilan soko kek. Ngibawa sepeda tak bagi. Palang mengangkut kek. Apa? Apa nyamaran nang kok kira-kira din mun. Jangkut demah boy tak ada jalan lang. Tedung aku nyaman tedung. Demah boy lah kok. Nyaman kok tadi silang-lang aja. Mak banje kek. Iya mutiaki benaban kok mulai ka bengko ngari ah. Kek mun tak abran nya maring pereng di Cibanciro. Salah gelu kek tuh. Mandi rokok kek. Kok tandi rokok sekali juga kek. Apa? Tak salah mengucap merokok kangko. Mbak, andre bajan makluan kok kan panglakon, Mbak. An. Lepalang mun ki ngambung anak buan ngaji. Syah, katanya pakan nang kabar nggak teger. Ya, udah ngapura ya ada kek. Ya. Tuson kok kaban kok. Alap, paban, matusur kang koban. Apa sasaran kau kaban? Sia, coba ngakan nyaman tay ngak ketetanggen. Siang, kakak nyaman apa nih ban? Siapa betul ban? Mbak bari kan nyambeli aja. Ya, mak tagren bemerak lengaling tegerlah. Syah, ban mak tahu kok sih ban kok sih nyampe jam kok ban. Cuma tager tak tahu aher. Sako nang ada binin baan bari muput bulu ni sungai ro. Harap apa kak? Yang bini muput bulun kak? Iya bari ning sungai ro. Tuh kana banyak kak John. Tuh her ban mun tahu. Merengis ko banyak di sa sungai ro tager. Aduh, saya nggak tak rambeng kak John. Ganoon na. Engko bari tager minta ka binin tager. Harap apa kak John? Minta kak John. Ucap bro, macam bini pun si minta kak John. Engko ngucak ka binin ro. Kok minta ralek bulun setong nek. Binin ban lepas ngucak kok. Kebain apa kak bulun? Ya, kebain kora ka kopeng rak dek. Kok deh iya minggu ke binin. Ambu deh kak. Ada si tepat ban bulun apa ban kak? Ya bulun aja mer. Jangan sangguin bulun apa biben. Ah, cari kau ban bulun apa kak? Ah, mak ben sini ben ni bo. Ya. Bah, marah mas entera kesabaan. Ai, mapera main HP melolor ya. Burah dek. Ada kilat ku kian. Laku-laku apaan ben ria laben. Biasan jaga reng lako. Ada remah pas kereman roa. Biasan ngabi sapereng obe nyembu. Biasan kereman kenduhuran. Obe pas tak kenduhuran. Dar marah ben ria. Burah dulu dek. Yentar namarin biko. Ya, jadi laku ya. Pramin HP melolo terus tade paketan. Kemah HP aja? Salon-salon. Oh. Ya, jalan lah. Bah, demah ban maknya bis sepeda. Serontar ke sabaan. Yentar sabaan kok ngiba sepeda. Saya pada aku ntar kesabon sekernya bis sepeda. Sabak. Tadok bensin kita ker. Iya aja lah. Tak ngiba sepeda kok. Halo. Apa mas? Udah di mana, Dek? Di rumah kok ya? Marah ramun temen boleh, Dek. Nganu apa ramas? Engkau orang sedu malam naro. Sia, Andre. Palingan numban nyaman. Dan narapai. Iyalah. Iyalah, dan tabi kok ya. Iya. Ih. Mantap mendek iya deh. Kondisar kasup aher. Sup lo kan lah nyaman nunggunya. Ikaman toreng soki, binin soki. Sika heran kok tagedung-tedungi sabun orang nungeng. Ban gak John. Bagi perlu tahu apa ban? Kasup ruah.
bener aja kamu tahu soki tapi tak takut kah bini ni bungkon doa. Ya ni bungkon doa kim tak yablok yo. Oh bini dia. Ya, anda tahu kasup apa ban? King tak ni seru yo, mun ngasup lo yo. Pelak nyaman soki lo. King kau beda nara paling nyamanan abe ria. Rokok nyaman rokok, makan nyaman makan. Cuma sup ge, entar ke sabun kadang ge. Di rokok pun ge. Ben sup jan kok. Asup nyaman gak jon kaman tari soki gak jon. Aro ben malam ayo. Rokok ro ben malam boy bini ibrit telo an ben malam telo lencer wa. Ben malam aro telo lencer wa kulum malam. Ina bang saben yang gampang kapang lakon gak jon. Mau tak soki he. Ja rokok be taning aja. Mak ben gak mak magi bro mengak ben. Lalam be rokok taning. Kiriman ni taning. Iya jet mun bola ni taning no. Masa taning naro persis. Ka ben lamben hari persis. Hitung ala boleh. Mun orang kapa. Cek pas nambah boleh tak ada kare beben no kan tutut terus. Duh, Dek. Numban serapin. Cek nyaman na, Dek. Kok siang malam re duh, ker-pekeran wah. Ongku engak melolo kok kasrapin numban, Dek. Sia, mun beun Mas bisa beuy jet. Ongkuan ya, Dek. Engko tak kan dojo. Ongku numban cek nyaman na kok pokon. Lara pokon lah, duh. Tak pada ruwa je. Binuntang bini roh, leman nun beun ge. Sia, mun beun ji Mas nemu beuy, celengan lah pada beuy. Jauh ongkuan, Dek. Menun serapin beun re duh. Lah kok. Cek nyaman nawa. Tak pada binun selain je. Mak tonton dek. Enggak kak, tak apa kak. Mak tonton dek. Ada bensin apa dek? Beda kak. Odi tan sepeda king celai tonton. Menurut dia ada apa? Mak tonton sepedaan ben. Bensin na tako luang kak. Malam. Besok jet kaget ongkul jam wano jet. Kalau mak masih bini John. Mak masih tang laki ro ya. Lara pokon di mau serapin beun je, Dek. Kok kurang lolo, Dek. Beun re Mas, cek nemun beun jet. Jauh ongkuan ongku ya. Ternyata tang laki selingkuhku ya. Bah, betina ban mun temun dina bitang laki bet. Beuh, ara apa aban mak dengan mapek ngacepek ben. Nganu apa ban dina mun tamun temun? Beuh, ngano apa cerengan kok pernah kun mui tamu yan. Mundeng mui tamu yan ne bedina keneng na. Mundeng mui tamu yan re. Wanan ro mana? Du sambin du ara apa ben mak tetiba sesewot. Bah, mata sewot ta jojo tang laki. Ara apa ben maju toju nan dina pun leder serapin na bet. Wah, tak todus apa? Iya cet kok antara eder serapi. Du sambin laken banjir hujan katang serapi. Banji mas, tak tahu buka apa katang serapi. Mak perloder ke serapi noreng. Jangan nun dia na nyaman serapin, Dek. Numban tak nyaman. Yang terkadang nun dia anak kok. Iya kok. Beni engkau saya eder serapi nang laken banjir saya hujan katang serapi. Tak pada apa mas tang serapi bi serapin dia na. Nyaut ban. Ya tak pada je, Dek. Numban tepes serapin nun dia na tebel. Yang tar jaja tekku ya, Dek. Oh iya ya. Dan dia na tebel kan celang blungus nan beun kan tengku kada cender